Greater Guwahati Karbi Students Association Annual Election Mission Pen Kichun Maipu Sengkan Hanse Kongchun Bang Birju Hanse Atum Kachepahai Sarupathar Hawaralong Bharatiya Janata Party Asok Boy Kangrai Duarbaguri Press Club and one-day volleyball match ke patu ki bipon. Hello, I'm Jared Bepi from Langne TVS Automobiles. So we Langne TVS are excited to bring you happiness and surprises in which with every purchase you'll get a lucky draw coupon and get a chance to win an amazing gift, and along with that enjoy 2 free helmets to keep you and your loved ones safe. And yes, a special gift hamper is waiting just for you. So come celebrate with us and don't miss this golden chance. And do visit TVS Langne Automobiles, which is located at Berla Difu Manja Road, opposite to HP Petrol Pump. So we at Langne TVS are here to make every ride more joyful. Thank you. KarbiAnglongLIVE atapa birtang tonpen arjupanikta. Kidam tang chitini pai kripliar ni Greater Guwahati Karbi Students Association pen patir piponsi surhini raing kora popen surhini raing kora troka sengkana baha armukimi kangwaya sai Karbi Students Boys Hostels Ambikagiri Nagar Guwahati arong sopialong misen pen sikili pechun ponlo. Ada porpai sirke pen arnitili porpai por an arpukimi kangwai mate kilik pedoponlo. La solong kadu kave bang paruplira tongkebra nerkeb an Guwahati rong sopiang kang prek jama college long loge Charlie Bomari soe jang atum kilikalong chetong donsi bang phu ingwai ponlo. La bang so kilikalong mesen pen ke pachun ponji aphanpura election committee Boris Ingjai Chief Election Commissioner Julie Bepi Returning Officer Verang Terang Returning Officers Chundor Milik Returning Officers Tuyet Rong Parpi Returning Officers Sarklim Bay Returning Officers Bolon Sarmen Taro Returning Officers Angtong Teron Returning Officers Raju Teron Returning Officers Observer Joycing Rongpar Motor Vehicles Inspector Atumaphan Arpukipi Ateng Mesen Pensai Klemponsi Pechundo. Lapen labangso Greater Guwahati Karbi Students Association along Akimi Executive Committee surhini raing kora popen surhini raing kora troka sengkan abaha Maipu Sengkan Hanse Dun Maipu Samuel Ronghang Kongchun Bang Birju Hanse Rap Kongchun Bang Longchong Kro lapen kaprek abang phu abang phiatum arpu chepalong dunsi ningkan isi abaha alang litum pensi Greater Guwahati Karbi Students Association along Chari Chalon Ponpo. News Report, KarbiAnglongLIVE. Voterepo ingreng lilo hansirong pangparlipo asaram theasonsi non gewangji Assam Legislative Assembly akilik nangkate bokhet ajok radatuma bang ihin chingbedun rup ihin chisaidun asonsi thekponlong lason taksi Chitini Paikre Porni Lethota, Lakhain Korahini, Sarupatha MAC Constituency, All Party Hills Leaders Conference, Maipu Bapuram Terang, Lapen Arisangho, Tumpen Patra Piponsi, Sarthe Pangcho Polling Station, Angkang Sarong Pi Aradatum, BJP Asong Benchi OC, Sarong Pi Arong Asarpen, Japon Linsi, Rongisi Chingrum Petpen, Doning Koda BJP Asong Pen, Bang Tongkebra Nerkep, Lapen Congress Saipen, Bang Sirkep Pangrum Petpen, Don Plikebra Troxia Muatum, APHL Sia Songlong, Chipaultunlo. Labenan Parta, MAC Kadom Terang Pi Apan Ninga Chethe, Avidet Pura, MAC Kadom Terang Pi, Arong Asar, Sarsing Terang Sutami, BJP Asong Pen, COC, APHL Sia Songalong, Chipaultunlo. Bangso Armuka Chipaokpona Mayalong, Sarupatha APHLC, CCMI Pupen, Bapuram Terang Ahin Pen Mai Chariponsi, BJP Lapen Congress I Asong Pen, APHLC Mate All Party Hills Leaders Conference Asong Along, Kachapa Ogduna Bang Pro Bang Piatum, Apan Sarupathar CC Committee Atum Pen Mesen Pen,
ding ponlu tu kidam tama holo nili BJP long cepagon lo mane somar kacari ta nili ham somar in bang plido kacari ta anu tinda non akibisi bang la biar pipe sim lo masih kadam maido nang cak lo je musuh tumta lan kacari nut baini dolo isambak warsa nang pibon popu laso alam nili pandang cak pen jo ni masih nili ta dun juilu tapi non mangke nili pan mangke ko ane phun ki kol lame phun masih nang deng de te phun nang deng de bote nili ge arong asal politics alam de nili ge cingki kali pen baido mantame lan ke hang lan ke demand bote nili ave same non dak arong sarong pierong tum bang doning koira pho dak ladak bang na pok dun tum du la so pen ning karong la ning je the pen mat chi nil ta na ning chai ne dal non mang pini jasmet pe bang ke nili tu bas nong sur puthar arlo sa the phangchu ps arlo sarong pi puarong arong pen doning ko ra pho masinil tung APSL silong si pini yang cepok dun pu masinil tung panang ke hang asini tu jasmet pe bang ke mai pila puta kali mai lo ala tu panang ke deng amai cha masih central tu mang ta long program tu masih pini yang paling tong medal lo masini tung dak sisi committee milin dan patir people sel ali tumpan deng pondelo la doning ko ira phong bong pen don thoma bang kongres la pen doning ko ira hini bang ke BJP la pen amni da bang ke plikapra troxy pen bang thongkepra nar kepa bang ke BJP lo pen bang sirkepa bang kongres Sangti hidi pen presenterang KarbiAnglongLIVE. Kidam tangar ni pen Duar Baguri Press Club atum pen cepater piponsi Rongbong Khat Playground along arni si apartment volleyball match ke patu kibi padupon. Bangso ke patu pon along ada porphai ke braji team pen pangcheng ponsi karlitang dorsing tok bia phan chikimo padupon. La sohot aluhi ke chetong dun DRS AMI Phu Rabul Terang Duar Baguri BJP Mondol Chunbang Mongol Singh Rongpi DRSA Abarim Amaipu Jameson Terang DRSA Secretary Lison Hanse Dehuri Karbi Students Association Ninglong Pho Chunbang Robinson Rongpi Social Worker Manus Rongpi Social Worker Sona Singh Singnar Atum Pen Kedang Lok Penangan ke Thegiding Atum Chitong Dun One day volleyball match ke patu ponahu team Troxian Chitong Dun Sik ke patu Chedan Pon Ritilo Labang Solong ki Chingsianong A Apan Tangka Kirab Dunake DRS AMI Phu Rabul Terang Pensi Pidunlo Volleyball ke patu pon final ang dengalong Dehuri Young Sports Club lapen Volley Bros atum pensi patu ponlo Dehuri Young Sports Club atum Volley Bros atum apan ke thek muchara jok Dehuri Young Sports Club atum chepahai pon detlo ke chengsenong ek pabajir pon ke Duabagri Mondol Chunbang Mongol Singh Rongpiari deng pensi pipajir pon lo la pena duntronong e ke pajir pon ke DRSA abari maipu Jameson terangari deng pensi pipajir pon lo Duabagri Press Club pensi ini tum si abitung pen itum chingki chingwai pe la bangso ke patu ni tum bipon lo la pini ke patu ki bipon lo je da ni tum Arni bang lan miudet penajok timbang itu melong next tong uede timbang ke tim trok si alam sido stame ala tim trok si next tong pen ke patupon along je nini tum da ke patupon alang litung ke patupon misen je discipline pi alang litung ke patu la che bohong ching chek penang lok thang dawe je befari tum alam stame alang litum arjiktik asana tha pen ta ke patupon do je ke hai tum je first second alang litum do nasi first bang ke lalo Dehuri Young Sport Club atum pensi first anong ibangge chipalong pono tapen second anong ibangke lake Young Volley Bros pulang se alang litum pen hin pensi chipalong pono upper Dehuri Kodam Singnar maten litum atima men lake DYSC Dehuri Young Sport Club pensin litum pini labang so nang litum ke organize pon Duarbaguri Press Club pen labang so volleyball organize along litum kami
isi invitation nason nilitum karju pon long ateng pen nilitum same nason si chingrum si mate team pen nilitum chipha pon si nilitum ke pathu lapan pini abotor arwi ke jang pikang bong same nilitum banglo lapenang nilitum labangso luar bagari press club abitung atum pan same akiro pipar piklo lapuson akhela nang nilitum ke bipon mate ke pathik pon tante manang nilitum ke pachun pon thek pon same nang nilitum kadok be pan same media bitung nomhan same nilitum upper dahuri mate dahuri young sport club hinpen akiro pipar pik labangso hot duar bagari press club pen kachitong dun duar bagari press club amaipu Rajesteron General Secretary Rangsina B, Financial Secretary Robinson Killing, Debating Secretary Rishan Ingti, Sports and Cultural Secretary Rovelson Rongpi, Kajiranga In Charge Thompson Tirang, Office Secretary Edwardson Crow, Assistant Office Secretary Mir Singh Tokbi, Members Harthang Singnar Lapen Akas Tokbi Tum Chitong Dunsi, one day volleyball match ke pathu mesen pen pichun pon. Ini pini ni orang perpikala, akhirnya tem DRS Sport Institution ke pathu lang kelam. Lana tahu ting kita ni, lana itu sekolah pathu melang wale ke juali, exam ting itu. Kita ni an beri kapur arbi ya pada me, lana itu nada. Jadi lepas tidur ting kita ni, mana si papang ni, amek nang kangkung. Volleyball patu ane si, volleyball patu na bipot, na kelang pian turu perpikla. धन्यवाद खातिर जे अपना लोग के द्वार बागुरी प्लेस क्लब किसी जंग से कहते आरंभ करी जीवन से उनके द्वार बागुरी प्लेस क्लब सदस्य से अपना लोग भाई धन्यवाद निजा के खातिर बनवारी के लिए हमारे यहाँ इमान पीस पूरा जगह जहाँ जुआ हो गया इधर ना वॉलीबॉल खेल पची बोलो हर खाने अपना लोग मुंह तो मैंने माजुने la akapai di mili jangan dela litu bohet po dar litum orang soten ceng lok pu dahiri rian ke litum khelahin bangke isi cricket punon football punon volleyball kami pathu wa phis kami mone bangke litum pathu kita malam so point kon ko tilasona player si omuna asi alang litum dak nang kerang pen nang so khana di ko bangke litum ngarang lo asi kerang gelang si tame nang litum chumi lo dak khelahin an se paje thang kono na litum diare si hoten sami litum khelahin di apena litum si tame paje thang dom lo nang litum ke get kiki nang litum ke isi aja kon khepik food pula isi pula litum ke asi kerang gelang sami litum an sen cherabu no lapan langdan nang litum kimi litum thik nang mar tum non atapek akong si dam si on langdan pula. News report KarbiAnglongLIVE. NN Construction Pen Hamren Arong Sopialong Towar Krong Ni Kasemar Lang Kili Adong Mate Side Ren Ke Klem Ke Sai Oi Ke Thek Long Aputhak Hawararat Ning Kang Samse Chipaklang Pon West KarbiAnglong Hamren Arong Sopi District Ahempialong Kedamtang Ning Kaning Kois Ase Towar Misen Kawe Kacheleng Nang Kisung Kaning Rialong Non Asamala Scheme Pen Towara Jam Kethe Tumpring Pen Khanduli Kacheleng Kilometer Pokebra Poajak Kasemar Bom Kethek Long Pen Ajok Hawararat Jehok Pro Anpinlu Halapu KarbiAnglong Autonomous Council Kechari CM Dr. Tuliram Rong Hangsitame Hamren Arong Sopi RJ Kilar Phun Pen Dipua Teng Kapinchong Jiaphan Akimang Pen MOS Pen Kiding Pon Assam Mala Scheme Ajak Kiding Jesemet Tumpring Pen Khanduli Lapen Baithalang So Pen Hamren Arong Sopi Kacheleng Phunji Aphan Ajam Themuchot Atowar Semar Pon Bomlo Ajo Phirlo Sang Se Pin Pen Si Sai Ke Klem Ke Thek Long Pen Hawararat Aning Arong Rintilo Bonta Kam Ke Klem Ke Paprap Pupen Ajok Quality Ke Memeji Ang Theksi Thekpon Pinpur में Hamren Rong Sopialong Hamren Golf Higher Secondary School Adung Head Side Drain ke Samaralong Hamren Riso Jang Song Pen Kilang Charialong Ningkang Samse Chapaklang si PWD Executive Engineer SDO SO SA Anparta Competent Authority Atum Chelang si ke me puta Jongpon Labang sa Towar ke Ningkreng Barla Kachedam Kachewang Ahut Sidame Chileng Punun Nangji Pulotik Longle Ke Thok Pen
roller ke koi adim tong se ko pen side drain ki kim dun fit ke aja kiding o phan kali deji puta jongpon thu halapu ringbong home adam pro pen hamren circuit house ka chilenga to wars dami ko anma ajam ke pat hinangji aronating pen le ke claim kali puta wrong asar anparta hamren riso ejang asong amai phu longkiram terang pen jongdun angton pen kachongdat ke wang pen aning ke hangaling ke claim pen mo phia phan thedung akalukson doji puta jongpon thu আমার এটা কামটো বর্তমান আমি কৰি আছো কোম্পানী যেটি হিচাপত আমাৰ পরিচয় দিছে আমি রিপোর্ট কৰি আছো তো কিমান দিন যাব নাযাব এইটো গ্যাৰাণ্টিটো আমি দিব নোৱাৰে এইটো কোম্পানী তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে যিটো মতে আমাক কৰিব দিছে আমি সেইটো মতে কৰি গৈ আছো ইমানটোৱে জানো আমি এষ্টিমেট Hamren pen Daniel Inki KarbiAnglongLIVE Kidam tang chiti ni phai kre player ni kang sampor phai ke thomra minute plikep rapho apor malom hanjang lang so sports association pathu aklamalong ingdeng pli inter MSC football tournament ke chingpon lason si aluhi ka chitong dun MSC sangpi kadom terangpi hanjang lang so sports association mai pu jesi pathak bokajan lens chunbang samson timong atum pen ke chenglok ke thegiding atum chitong dun si ingdeng pli Inter MSC football tournament ke pathulong RD pidun sarupatha MSC aterang atum ke thek muchora job labangso ke pathulong diopani MSC aterang atuma phan 6-2 goal pen terem ponlo rapen ke wangji ni phai inkorei C ani ke pathu ponji aterang lake borjan MSC lapen bokajan MSC atuma terang angbongsi pathu ponthupu sangti hidi pen present terang KarbiAnglongLIVE Tang te pinia da babirta ke lapuan si kang ton paniklo